reka duhere ku mukino w'ikipe ya Athletic Club n'ikipe ya Arsenal niki kiramutse kivugwa muri aya makipe. Yego niwo mukino uraza kubimburira indi yose muri iyi mikino ya UEFA Champions League nk'uko bivugaga. Hanyuma rero no mukino urabera kuri Estadio de San Mamés, akaba ari stade y'ikipe ya Atletico Bilbao yo mu gihugu cya Espagne. Umukino ukomeye cyane. Arsenal yamanukanye abakinnyi bayo hafi ya bose, haba ndetse n'abafite ibibazo by'imvune nabonye yabajyanye muri uyu mujyi wa Bilbao. Urebye nk'abakinnyi badahari rero ku ruhande rw'ikipe ya Athletic Club bari kubura umukinnyi w'ingenzi cyane yitwa Williams. Akaba rero uyu musore yaragize ikibazo cy'imvune ubwo yakinaga umukino we uheruka, akaba yaravunikiye n'ubundi muri International Games. Ntabwo aza kuba hari Nico Williams, ariko mugenzi we arahari Inaki Williams. Ariko akisebo niba bicurikije kuko uwavunitse ni Inaki Williams kuko yavunikiye mu kipe y'igihugu ya Ghana, ahubwo Nico we arahari. Hano bibeshye rwose. Nico Williams arahari, ahubwo udahari ni Inaki Williams wavunitse ubwo ikipe y'igihugu ya Ghana yakinaga mu mikino yo gushaka iki gikombe cya Afrika. Hanyuma rero Arsenal iracyabura abakinnyi bayo barimo kapiteni Martin Odegaard afite ikibazo cy'urutugu, hanyuma kandi William Saliba bamujyanye ariko cheville ye ntabwo irakira. Benjamin White aracyari hanze y'ikibuga afite ikibazo cy'imvune, mu gihe kandi Kai Havertz ivi rye ntabwo riramera neza. Yitwa Cristiano Ronaldo kuva yaza ntabwo arakina umukino wa shampiyona, nawe afite akanoke ntabwo aza kugaragara mu kibuga. Nawe Nico yaravunitse baba babura bombi rero kuko kocha wa equipe Atletico Bilbao Valverde yavuze yuko Nico yagize ikibazo hip injury ejo bundi bakina na Deportivo Alaves nibwo yavunitse kuri match kuri batsinwa na Deportivo kwa gatandatu. Yagize rero hip injury nawe ntaho hari, umva n'icyuho gikomeye. Barabura abavandimwe babiri kandi barabafasha kubera ko niko baca uruhande rumwe. Noneho Inaki yataka barabura abakinnyi b'ingenzi baheruka no guhurira. Coach Ernesto Valverde yavuze yuko rwose iyo fitness status itameze neza ku buryo ashobora kugaragara kuri uyu mukino. Aya makipe bero kugukina muri Emirates Cup cyo gihe Arsenal itsinze Bilbao. Reka turebe uyu munsi uburyo biza kugenda. Hanyuma undi mukino wo kwitega rigoga ni umukino uza kubera kuri Allianz Stadium. Ni umukino hose ikipe ya Juventus de Turin ndetse n'ikipe ya Borussia Dortmund. Ni umukino ukomeye cyane. Ikipe ya Juve iherutse kubona intsinzi ikomeye cyane ubwo batsindaga muri Derby d'Italia batsinda ikipe ya Inter de Milan ibitego 4-3. Wari umukino ugoye cyane. Hanyuma rero bajya kwakira ikipe ya Borussia Dortmund. Nabo iyo bari muri UEFA Champions League forme zabo urebye ziba zitandukanye nizo babasanga muri shampiyona iwabo mu gihugu cy'Ubudage. Mu bakinnyi badahari rero Dortmund uyu mushyitsi arabura abakinnyi b'ingenzi cyane muri defense centrale kubera ko barabura Nico Schlotterbeck, akaba rero yaragize ikibazo cy'imvune no mu defenseur bagenderaho. Barabura kandi Nicolas Sule, nawe no mu defenseur yari muzima abagomba kubanzamo, mu gihe Emre Can akaba no kapiteni ntabwo nawe aza kuba ahari. Urumva ko n'abakinnyi batatu bashaka gukina mu bwugarizi nubwo ari umukinnyi hagati, ariko nabonye bajya bamusubiza inyuma. Mu gihe rero ikipe ya Juve yo irabura Conceição uyu musore w'umunya Portugal ntabwo aza kuba ahari, ndetse na wa musore bita Miretti nawe amazi yaravunitse mu itako ntabwo aza gukina uyu mukino. Ni umukino uza kuba ku isaha y'isa 3 birumvikana. Ikipe ya Real Madrid yo gutangira campaign yakira ikipe ya Olympique de Marseille, akaba ari umukino ukomeye cyane. Ikipe ya Marseille yamanutse yose ko yakabaye bakafite umutoza w'umuhanga cyane yitwa Deserbi, yavuye mu ikipe ya Brighton and Hove Albion, ariko ikipe ya Marseille isanzwe ifitemo n'abandi bakinnyi mu by'ukuri bari kwifasha nk'umuhungu wa George Weah yitwa Timothy Weah, bafite Pierre-Emerick Aubameyang nibo batakira, ndetse na Mason Greenwood, ariko banafite Angel Gomez uyu musore n'umwe mu bakinnyi bagezweho cyane mu gihugu cy'Ubwongereza ukiri muto. Bakanagira kandi Geoffrey Kondogbia, ni umukinnyi usanzwe umenyerewe gukina kuri gatandatu, akaba ari umunya Central Africa yavuye mu ikipe ya Atletico Madrid. Bafite ba Benjamin Pavard, bafite ba Muriro, ni ikipe yo kwitondera cyane ku mutoza Alonso. Hanyuma rero mu bakinnyi ikipe ya Real Madrid iri kwishimira kugarura nuko yagaruye Jude Bellingham, akaba rero yaramaze igihe adakina cyane cyane nk'imikino ya shampiyona, ariko urutugu rwe rumeze neza. Umutoza aramutse amugira icyizere yakina, ariko byanze bikunze araza kumuha iminota akine Jude Bellingham. Hanyuma kandi banagaruye Eduardo Camavinga mu kibuga hagati, baramaze iminsi bakoresha Chouameni kuri gatandatu wenyine, no kuna n'umusimbura afite cyane ko abakinnyi bakina hagati benshi bari baravunitse, ariko Camavinga ni inyongera nziza cyane ku ikipe ya Real Madrid. Gusa iyi Real ntabwo ifite Antonio Rudiger, aracyafite ikibazo cy'imvune, mu gihe Ferland Mendy itako rye ntirakira. Hanyuma kandi na Endrick afite ikibazo cya hamstring n'abakinnyi badahari, ubwo abandi bose barahari.
Marseille nabonye umukinnyi burani Aguerd, wa musore w'umunyamaroke ubafasha inyuma ya rutayizamu, ariko abandi barahari. ni umukino ukomeye cyane uza kuba ku isaha y'isa 3. ubwo indi mikino abantu batatindaho, Tottenham iraza kwakira ikipe ya Villarreal saa 3, hanyuma kandi ikipe ya PSV Eindhoven yo mu gihugu cy'Ubuholandi irakira Union Saint-Gilloise yo mu gihugu cy'Ububirigi ku isa 12:45. mu gihe kandi Benfica iza gukina n'ikipe ya Karabag saa 3 zuzuye. ni umukino nawo uza kubera kuri Estadio da Luz. match ibera muri Espagne kuri San Mamés irasifurwa n'umusifuzi wo muri Lituania bamwita Donatas Rusmas. n'usifura umukino Donatas Rumsas naga Rusmas. Rumusas Datanas akomoka muri Lituania, n'usifura umukino tubagezaho 5-5 ku munsi w'ejo. Tamuze Kylian ni minota 15 ya mbere, ariko ni neso uzayikora 15 kuko match isa kuri byinda classic nakwambuka bitwaye iki baciye muri birakomeye cyane n'amakina bazakora preview. so ngira ngo nivyo ngivyo, reka tugende ku information kuri mukino. ejo Arsenal irakina uyu mukino muri Espagne idafite Bukayo Saka, idafite Martin Odegaard, irawukina kandi idafite Ben White. batatu ntibari ku munsi w'ejo, ariko Samir nyirango babonye insinzi kuri uyu wa gatandatu ibitego 3-0, bibiri bya Martin Zubimendi ndetse n'igitego cy'umuvandimwe witwa Victor Gyökeres. ngira ngo Arsenal kuri uyu wa gatandatu yerekanye ko amafaranga yashoye ku isoko ari kugenda atanga umusaruro. Yego, ni Arsenal itari ifite bimwe mu bakinnyi bayo babanje mu kibuga, barimo na Declan Rice ufatwa nk'umwe mu mediateri bahari beza ku isi ndetse no mu ikipe ya Arsenal udakwiriye kuba aburamo, ariko urebye uburyo bakinnye kwari kwa Wadinga, navuga kuri Wadinga Mikel Merino wari wagize umukino mwiza, umukinnyi wari watsinze hat-trick mu ikipe y'igihugu. ni ekipe ya Arsenal, kimwe mu bintu nava nk'ubutumwa yatanze no kwerekana ngo Arteta noneho ibijyanye no kuvanga excuses zo gukora rotation ntabwo zizongera kwemerwa. niba ushobora gukina Odegaard akavamo kare, ukazana Ethan Nwaneri watangije Berecheze, Martinelli atarimo, ukaza kuzanamo Trossard inyuma ugakina kuriya. Eze nk'umukinnyi wari ubanjemo match ya mbere mu ikipe ya Arsenal, yatanze assist nziza, hanyuma tubona Vita Gyökeres utsinda bya bitego byo muri Porto, ya mipira bahindura imbere za micara agahita kubita muri Sporting Club de Portugal. na Madueke navango wakoze performance yatinye bafana b'ikipe ya Chelsea batuka ekipe yabo batini gute mushobora kugurisha umukino ukina gutya mukazana Gittens, ntabwo biri kuhura, ntabwo biri kugendesha na kwijana. ni Arsenal yahindutse, yaguza abakinnyi ubona ko abakinnyi bose bamaze gukanguka. Bimo ravuga ati nitwa Saliba ndibyo ndi gitangaza, ariko uyu mwana witwa Mosquera yerekanye ko umwaka ushize yari mu kibuga cy'imikino 35 yari umwaka ushize, ni muto ya benshi ntibaniyumvishaga impamvu aguzwe, kuko Arsenal yari keneye kugura umwataka cyane cyane nimba abafana batekerezaga, ariko ni umusimbura wa Saliba. niyo Saliba yajya hanze ikindi cyumweru cyangwa bibiri, Mosquera ntabwo ari gutuma abantu batekereza ko ari Saliba. kongeraho ko na Hincapi atarabona umwanya wo gukina, kandi nawe n'umwe mu defenseur beza bahari, wakinye sezo yose mu ikipe ya Leverkusen no mu ikipe y'igihugu ya Equateur, umwe mu ba defense, imwe muri defense nziza zari zo mu kwisi mu ikipe y'igihugu, kuko Equateur yatsinzwe ibitego 5 byonyine muri qualification z'igikombe cy'isi muri Amerika Latine. bamaze gukina match 18, binjijwe ibitego 5 byonyine. akina na n'uyu musore William Paco kuri gatatu ariwe Espinal. ni defense navuga imwe mu nziza zihari ku isi. ejo mwabonye ko batsinze n'ikipe y'igihugu ya Argentine igitego kimwe ku busa. nawe igihe yaba yaje bizaba ari byiza kurushaho. ni equipe ya Arsenal mbonamo ubuseriye, kuko akenshi Arsenal yakunze kugorwa no kuva mu gutsindwa, ukabona ko biyigoye kongera gufatiraho. yarivuye muri international break, benshi bakoze ama déplacement. ikiza burakina arimo ku ikipe ya Arsenal ntabwo ifite abakinyi benshi bajya ku migabane ya kure. ubona ko na Brazil yarabyoroheje kubera ko yabonye qualification abakinyi benshi bafatisha umwanya muri equipe ya mbere, ntabwo yigeze bahamagara, ahubwo yahaye umwanya gukora ku bakinyi ikeneye kureba, nshuro takeneye kureba, rebe ko igihe bizaba ngombwa kazabakenera yabakoresha. Arsenal yagaragaje performance yo kuvuga ngo nibyo watsinzwe na Liverpool igitego cyo minota ya nyuma,
nawe wari wasunitse bijya ku minota ya 43 utsinzwe n'ikipe ifite icyo gikombe, ekipe yaguze neza iri ku kibuga cyayo, twese turabizi ko Anfield Road ni ikibuga kigoranye, ariko wasubiza gute nyuma yo gutsindwa? Arsenal yakoze performance abafana bayo bavuga ati kabisa noneho nubwo twatsinzwe shampiyona iracyari mbisi, no muri Champions League ntekereza ko baraza gukomerezaho. Ni Arteta noneho ubu ngubu umupira uri kuri we, umupira ni wowe ufite. Ibi byaba kuri Arsenal bitari ugutwara igikombe, bitari no mu bibazo by'imvune, kuko ishobora no kuvunikisha abakinnyi list ikaba ngufi, byaba biri ku mutoza noneho kuri staff technique, ko abakinnyi barahari umwanya niba bare Andrew Trossard basigaye bakina 10, yego kandi ushizeho abakinnyi ngenderwaho, niba ba Martinelli bari kujyamo habura 10, bisobanuye ko Arsenal yagize swadi noneho ubwenge bw'umutoza bwo kwituruna kugira ngo hatagira unanirwa, hatagira ugira frustration akabona amakarita n'ibiki, ni uzabikora akamenya ko agomba gutwara Arsenal kuba yabona igikombe kimwe muri bibiri, kuko niyo success yagira. Atwaye Champions League cyangwa Champions nibwo Arteta yaba yakoze neza, nadakora kimwe muri ibyo azaba yakoze nabi. Ndifuza gutanga akadetaye gato kuri ya statistique uvuze mu kanya ku buryo Liverpool irimo itsinda ibitego mu minota ya nyuma. Kuri Burnley bagitsinze ku munota wa 93, kuri Arsenal bagitsinze ku munota wa 83, kuri Newcastle icyinsinzi cyangwa umuha cyabonetse ku munota wa 99, ijana irimo minota w'ijana urimo winjiramo. Kuri Bournemouth nabyo barabyibuka, barimo bishyira ibitego bya Semenyo, bagitsinze ku munota wa 88. Iminota 10 ya nyuma yose niho Liverpool irimo ikorera amanota muri zino match enye zose zitambutse batsinze, bafite amanota yose 100%. Ariko nagira ngo mubwire ko Arne Slot kuva yagera muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza ni Liverpool ye muri rusange, ni statistique yatangiye 2022-2023, Liverpool imaze gutsinda ibitego 34 uhereye ku munota wa 80 kuzamuka. Ibitego 34, bisobanuye ngo Liverpool ni ikintu ahubwo dukeneye gutangira gufunguka amaso tukakitaho cyane. Liverpool gutsinda ibitego mu minota y'igice cya kabiri by'umwihariko majorite. Kubera iki Liverpool mu gice cya kabiri akenshi irimo igenda itsinda ibitego mu buryo bugenda bukurikirana. Ibi byose ngira ngo harimo credits cyangwa se amashimwe n'indabyo zigomba guhabwa Arne Slot ku kazi amaze gukora muri ekipe ya Liverpool. Uyu mugabo kuva yagera mu gihugu cy'Ubwongereza amaze gutoza match 42 za Premier League. Ariko uyu mugabo muri izi match 42 hari imigozi atararekurana n'ubu ngubu ikimuhambiriye, imugira umufavori imbere y'andi ma ekipe yose agomba no kumutinyaho. Uyu mugabo 98% muri izi match 42 yabonyemo igitego. Match imwe yonyine kuva yagera mu gihugu cy'Ubwongereza niyo atigeze abonamo igitego, yari match yabatsinzwe na Nottingham Forest. Bana barabyibuka ari nko mu kwezi kwa 9, cyagitego cya 9 2024, ari mu kwezi kwa 9 2024. Icyo gihe kugera amaginga yangaya ntago Liverpool irabura igitego muri match ya Premier League. Match zibaye 38 n'agahigo ashyizeho, n'agahigo karengeje nako Klopp yari afite, ko Klopp yatsinze 36 atsindamo igitego match zikurikirana hagati ya 2019 na 2020. Ariko Arne Slot ashyizeho agahigo match 38, nta wundi mutoza wigeze abikora mu mateka y'ikipe ya Liverpool. Ndumva ikipe ishaka kwifita agahigo gahambaye mu gutsinda match nyinshi zikurikirana na Arsenal, hafi match 55 ngira ngo babikoze muri za sezo zabo za Invisibles za 2004 kugera za 2005. So uyu mugabo Arne Slot muri izi match 42 yatsinzemo igitego muri match 41, atsinda ibitego 95 muri izi match 42. Ibitego 95, fashe 86 by'umwaka ushize n'ibitego 9 amaze gutsinda iyi sezo ni ibitego 95. Amaze kwinjizwa ibitego 45 byonyine. Bisobanuye ngo afite goal difference hagati ye n'ama equipe ahura nayo y'ibitego 50. Yego. So kuri Arne Slot ni umutoza uwo mugozi w'uke equipe ye nubwo yagorwa na bimwe mu mukino bakaba bari kubitsinda ku munota wa nyuma, ariko iyo mentality, iyo strength, ibyo bitekerezo
by'uko uko byagenda kose igitego kigomba kuboneka mu mukino ni piyo ishobora kumutwara igihe kinini. Yego. Kuko Premier League gutsinda ibitego ni ihame, gutsinda ibitego ni ikintu gikomeye cyane, uretse no muri Premier League gusa n'izindi shampiyona zose. Uyu mugabo ekipe ye imaze kugira abakinnyi 7 batandukanye bayitsindiye ibitego muri iyi sezo. 7 batandukanye, ndumva ari nayo ekipe ifite abakinnyi benshi batandukanye bamaze gutsinda ibitego muri Premier League. Ndumva Salah yaragitsinze, ndumva ngo Moha yaragitsinze, Chiesa, Ekitike, Dominic Szoboszlai, Cody Gakpo na Ryan Gravenberch yaragitsinze. Bisane ngo Liverpool uko byagenda kose they have to score, bagomba gutsinda igitego. So iyi kipe ya Liverpool izagorwa na match nyinshi, ariko ikipe izajya iyibangamira kutinjiza igitego na kimwe mu mukino. Iyo Liverpool iyo kipe mujye muyihereza indabyo zayo kuri uwo munsi. Niyo mpamvu ekipe ya Burnley kuyiheza umwuka mpaka hibone ikarita y'umutuku bari bayisha mpaka Liverpool igakomeza igacukura mpaka ibonye ikarita Burnley bayikoreho penalty. Bisobanura ngo Burnley iba yagize game idasanzwe imbere y'ikipe ya Liverpool. Turavuga ibyo ngibyo, urimo uravuga Mohamed Salah usanzwe ari umubiteri wabo, nta nubwo bizigera bihagarara kuko aragaragaza ko imyaka ari imibare gusa. Dukurikije ibyo arimo akora buri munsi, arimo aratsinda ibitego, arimo aragenda ari mu buryo bugiye butandukanye. Ariko noneho banongeyemo Alexander Isaac, undi mu goal scorer. Baguze Hugo Ekitike, undi mu goal scorer. Bisona ngo Liverpool ikipe yonyine izayiminimiza mu kuyibonamo ibitego, kuba yatsinda ibitego. Iyo kipe ishobora kunayihereza competition ya nyayo. Ese na Arsenal byarayinaniye byarangiye igitsinzwe kuri kufra. Ko byagenda kose Liverpool imira byinjiza. Tuyitege Man City nayo defensive yo nyirebye mbona nayo ifitemo ibimenyetso by'uko wayitsinda ibitego. Man City ifitemo vulnerabilities, ariko wenda turaza kureba Donnarumma performance yagize contre Manchester United ni performance nanone wibuka igihe kinini ukahita wibaza ngo ese mu buryo mu mikino myinshi igiye ikurikirana Donnarumma akomeje kuba mwiza gutya Man City nishobora kugorana kwinjizwa igitego. Ko turi bukambe umuya mugerageje amashoti nkangahe biranga. Iriya ni performance y'umunyezamu ukomeye, ntago ari James Trafford ukiri muri iriya zamu. Turavuga umunyezamu wabaye watsindiye ibihembo bitandukanye byo kumunyezamu mwiza ku isi. Ariko kuri Liverpool ngenda cyayibona nka ya monster yiteguye kubyaza umusaruro ibishoboka byose batitaye kuri buri munota. Kuko ama ekipe menshi muri iki gihe ashobora gutsinda ibitego nibyo, ariko iminota ya nyuma muri iki gihe match amakipe menshi kujera iriya minota irimo iragora amakipe menshi. So nasoza mvuga ni Liverpool kongeramo Alexander Isaac, asanga Mohamed Salah, asanga Hugo Ekitike, basanga mu izi statistike zo kubona igitego muri buri mikino. Liverpool bizajya biba bimeze gutya, wanyinjiza bingahe nakwinjiza bingahe, wanyinjiza 2 ndakubonamo 3. Bournemouth yarabikoze yinjiza 2 bayibonamo 3, bayibonamo 4. Urakoze cyane. Newcastle yarabagaruye bayikurayo. Iyo niyo mentality y'ikipe still igikomeye, igifite ubudahangarwa. Ikintu kizasigara ni ziriya loopholes Ligani yagarutseho. Defense ifitemo vulnerabilities, kubura gukinisha Dominic Szoboszlai kuri kabiri ntekereza ko atari nabibi kuko yigaragaje muri izi match, nubwo atari parfait 100% nkuko bafite Jeremy Frimpong. Ariko nanone imvune zo muri central defense, central hariya muri central Virgil Konatonga Kirkezi yasohotse ku munota nyirango wa 18 hajyamo Robertson ni umukinnyi mwiza, ushaka kutamutuma wenda gukora kumwe yancanaga match 38 akina kuri volume dijiremereye, kuri akinira ku rwego rwo hejuru mu buryo bukurikirana. Ariko mu buryo bwa absence bw'igihe gito Kirkezi akagaruka, nta kintu Robertson yakwima. Ahubwo Van Dijk na Ibrahima Konate ugiye kureba mu defenseur bafite, ubona ari bo babiri beza bafite. Undi ushobora kwahenge ko yaba ari Joe Gomez, yaba ari Wataru Endo, ariko samahitamo meza. So Liverpool yazagorwa no kubona in the long run mu mikino myinshi iri imbere bakavunikisha umutima wa defense. Ariko mu gihe bagifite inopiye yuko buri match
batitaye umunota batitaye isegonda bagomba kukikubonamo ni byiza abatwara bagatsinda match